Hello viewers, welcome back to my channel PK POTHAMINASI KHANGMINASI channel asina miyam bo taram oksari amdi ko no khulom jari loina na ngasi miyam do khudol cham jagadari ba blog asi mahucha thaja ki ba blog gi kharama ki de ma khena rakani haja batare ekoi manipur gi wang bud lekhiba papung oina assam da leriba meitei isinau singna ekoi manipuri lol asibo kadai phoba promote tona ba gi de mata kari khana birige amadi karama film da leriba gi haibedu gi matang da Assamda laiba Manipuri mahiroi nupi masa amana lawriba thaudang haibsigi matang da miyam da khulul tamjage hariba nupi masa asina thaplaba mafamdagi chatchatuna ekoigi Assamda leijaba tarasu Manipuri lol asi mangkhiba tare masi mangkidana bidamta promote tawna bagi damta haiduna honajariba maji mahana miyam na piba pawdam asi aina FB da tajaruru kanda lengamdaba haitare aduna amutang miyam miyeng taminasi mahana lawriba thaudang amadi mahana miyam da ahalaman mayam tilaba mafam sida mana Manipuri lol sigi matang ta mana lojariba thodang sing asigi mayam piriba message asi amutang taminasi ko aduga ekoi khudimangna support tofam thoi habisi aiman to oi aduna video si yengminara kanda mangna nupi masa sina ngliba wafam sing asi tabira kanda ekoi khudimang like share comment pibiduna promote to minasi ekoi su angamba thodang da mating kra dum paminasi abu wafam Tamjaraga masigi waklon sida ning asigi blow si miyamna tamjariche amutang miyeng taminasi ko hariba nupi masa sina miyamna piriba pawdam mase amutang khudol tamjage miyeng taminasi Akoi papa gi vacation and do subscribe to you. Aina ikai kum na voucher ama sung hanana nalukna gisinjari aige ming CH monastery singha ai bibi gaw khandagi ni ai hoji Assam University social work department ki student amani aina ngasi gi thoram asida lecture bagi hek ai aseng maramdi aina lakna bol bibi gaw khandagi lakma tamda jumdagi ayaba piraktaba aina sunatana atai nupi obising ayamba jumdagi mama mapa na thadolingde hoji Mari Lena Wafam Sidadi Kayama High, Imalon Kansi, Hana, Ahalamana Lakima Jumtoga, the Imsukana de, a quick Hoji, you a coina Jumtoga, Hona Radikana Lago, Nasigi Tim, Masiga Marina, Ihan Handana, hygienic body, a koi Nupini Hydana Handana layer, a quick Jumtosi, Nupang, it and a chili, Nupang, it and a chili, Kayama. Aina hiding but ngasi jumdagi suzam lagna bibi gawdagi aina lapo tanda aigi ahalaman imai pana thaning de nang nupi ni nang kai gi chatoino suzam lagna bon terapurtana chatpa yada badagi ekoi gi lagminari ba mayam sing ase jumda changhalaga mama chalan bi papa chalan bi haina aigi ma duga haiba sumai change ado sumaina imai pana akoi de laik kame ekoi gi imai pa sing de laik kya ma hairak ta sujawi makoi sing du de ekoi na tamuriba awang bo thak ta thina laik tamaga ekoi gi imai pa do gyan tana bujai biraga makoi na ekoi gi wa tabi dorine ekoi gi mathakta thasaba thamaga makoi na ekoi tha dorine adumaina noi di kari ge amta haidrino jumdadi ahalaman singa macha thanu nupi macha ni sam lamna kai gi tha dina ai di kai gi lapo ga min bibi gaw de sitana ai ta ko hamaga noi di kari adugagi asina lebi isu ahalaman nupa gi kibing na ayam ba heli nupi macha ekoi gum bam ta kai gi thortrino kaya ama le ramani jum da lot na kai gi thortrino Nupi macha amata chongthongna yaudaba duga ai khuinda so aina haijar bo tamda thon tera putana du jam lapna kai gi chatuino kai ge khoi dugi damta moi gi mi laga khoi da haira ba kai dori asumaina dori se kai gi no ai asi amade mayam da satina ai pen da bam de phongdok chani he yan ha da ai ge bo sini mathang da aina haijaning bade hoji Assam University Manipuri department ta PhD punamak tauba masters kambo pula puna tharaga satra jangkhai bo phana sungna lerakre akhoi gi university gi Manipuri get together chahi khuding gi amor mura pangthoi masigi matamda Manipuri get together gi matamda maitei ke ama sugi matik university da maitei gi Manipuri department haise punamak ki chongthok puna haidi maitei moina haidi akhoi atopa department da maitei jam jaude jaudru Manipuri department na mai puna na puna molai puna puthoga chingthoga mayam se lekna masak ta ka da university da madu sungasi bhawa University da Manipuri get together tawrabada mi chani dagi hena tinbangam de duga akhoi gi jam chawra Assam University sida beauty and rajit ki numit phoba palon to bangam de khoi maitei singa ai ne tuna ba kai yumba moiraga ai chaning bamna hojing ngasi gi thawra masiga mari leina na hairabadi pajasing su mayam ta takhi hare ai gi oina hai aikoina tawri basa kitang hakta
ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯈꯨꯜꯂꯛꯇ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯟꯐꯗ꯭ꯔꯗꯤ इहिंग नाहिंग ता फावबा जावगदबनी अदु नुपी कांगुदी लेबना मनी हन हन लेनरे नुपाना क्याम कुइना माइ पुबा ngamdege नुपादि मी नत्रबो अखोइ नुपी सिदि करिनो नुपीना नुपीनि हाइना ममा पासिना नुपीनि नोइ लयुबी तौजनी तुंगदा हेडफद्रदि हेडफदबै तो पलाकने ना हाइरि अदुगा कई गानारिगे अखोइ नुपी ngैदि अमता थोक्ते नुपा ngैना असिसे ऐ जुमना फमफमना असेमकिने ऐ जेंगमा ngमक्रे अदुना ऐ सामा ngasi खोंग थांदोगा ऐ लाकोनि मफम सिदा I हाइजनी नुपी कांगुसिंग चोंथोपिरो आइना असि हाइरि हाइदुना मयामना इमोंदा वा हाइदि वारोबिनो आई हाइदि पेनमनदबदगे हाइजबने आई वांगांबसु जाम हाइदि दुइसु आई खरा आइगा खंगबसे आई थोपना हाइजबने दुगा अखोइ होजिक लान अखोइ होजिक तौरनि हाइना चोंथोराबैना अखोइ पुरा चाम मपुंग फानसे हौगला मी चामि मनुंगदा मी तरा खुन खंगना लान तोंनि आई चोंथोरागा अतैगैना लान किरगा लेबना मनिंग चेले हौगलुरबनिना अखोइ माइ पानसे नत्रदि आसाम गभर्नमेन्टना अखोइगि मथकता कयम थाजब अमता लैरे इस मोइसदि यूनिटी लिगपनिना अखोइ मोइसंगो मनिंग हानखिनि अमुक काखतकनि अमुक कुंधानि अखोइना करिगुबा हाम खोंजंगदा लेपुरबा तारदि मथंगि खोंजंगना अमुक हौगलपा मतमदसु कैसुम ngमरoi हाइदि आसाम गभर्नमेन्ट अखोइगि मथकता थाजब कयम पियरे कनांतसु थाजरे अमता खन्ना जेंबियो हौनेना हौगलदि ममाइ लेथोखरगा मथंग कना लागा अमुक हन हाइदि अमुक कना लागा अमुक हन जोंथोक तोबिदे कराना कनाइ मथकता थाजदगे अदुना हाइबदि नुपा खतन सोंथोगा यादे नुपी पुना मथोपिरो ऐ हन्नानासु हाइजरि नुपी पुना मथोपिरा माइ पाकनबा अखोइगि खोंजंसे माइ पाकनबा होनसे ऐ साबा मणिपुरी मीडियम नि स्टूडेंट नि हयें अखोइ थबक अमा फाउंड्रा अखोइ करिनो अखोइना ऐना नते ngasi मी कया अमा यूनिवर्सिटी हायर लेवल लेपना म लाइक तमगा कई कानारिगे थबक अमा फाउंड्रदि प्राइवेट जॉब थबक तौना बैरसु जामवाना अखोइ नोंमग एयुदिन खातना अखोइ स्माइना चलगा करिनो कई कानारिगे अखोइ फोना प्राइवेट जॉब मी मिनाई दुमाइना थबक सुना लेदि सरपुदि ऐ सामा होजि असम यूनिवर्सिटी लाइक तमसु ऐ तोंनिंगे सुजामवानी चहि मंगागि नि हाइना लाइक तमगा कनाना ऐ हें प्राइवेट जॉब मी मिनाई दुमाइना सुरगा सरकारी थबक अमा था असमाइना खले को तोंगा होजि अखोइ तौगदब मा तौरिसे अखोइ मा होजि अमादि खोंजंगम दिजंछले हाइना ऐ ngasi इसाना ऐ जाम अंगांग ओइना ऐ ngasi चोंथोगा ऐ ngasi मयाम मांग ngangjabani मयाम वारोबिनु दुगा ngasi अखोइना पुल्लिबा सिसु मयाम त खनबियु अखोइ 2019 दगी APSC एग्जाम द मैतिरोन जहुन बिरक्ट्रे अखोइ तारे मतम दुगा अखोइ करि तौबा ngami कैसुम तौबा ngamde ngasi di 2020 लो कोरोना ना मरम ओइदुना लॉकडाउन पिसन बदगी जुम दा छात्र म्याम लाइक तम बहाइरो सिंग जुम दा लेपना फमबम नैनरे लाइक तौद्रबैना मयाम से लेपना हाइदि स्कूल कॉलेज अमना चनरफ्रबैना जुम दा फमना लैबदगी हाइनरे केदौदोरि हजि मयाम से यूनिटी पुलगा सिगे असिगे फिबम से जौरबाव चोंथोरते कोरोना से अखोइ हजि लॉकडाउन पिरिबसे अमरम दा हाइरे अखोइ मयाम पुनबगी ख्वाइदगी मतिक चाबा नेनै दिखले आइगे ओइनदि न अखोइना क्लास नंबर आरि केदौदो मीटिंग खमना अवेयरनेस प्रोग्राम तौना कयुम लैबा ngमoi असेम मगिनि क्लास चला बतारदि ऐ साबा हो यावबा ngमoi नोमा हप्ता अमदा नोमाइजिंग मिट बन तौरगा कना लागा यूनिवर्सिटी तगी कना लागा चोंथोरा जारोक तगी ऐ ngasi कोरोना न जुमदा फमना लैबदे अखोइ खले केदौदोरि जुमदा नुचमाइनि मिखुदि फमai मौता अवेयरनेस कैंपेन असिगुम से चसी खोसि मयाम द हौबा दन सुनना बगे ऐ खुनगि मिना पावा जारते नंग केदौदोइना नतोमता चलागा ngasi बिबि गाव खुनदगे ऐ तोमतनि लाइसे अदो ऐ तोमता लाइ नै हाइबि नते मयाम नौसि तोमसि जाउबिरो मोइना थोरादि अखोइ जुमगि मिसो अखोइ मामा पावा यारंतबा सिंगसो अहन सिंगसो लेब्रा जारानि अदो हाइजाबने ऐ मयाम गुमना वांगबा ऐ हाइजादे खितंग थिंग नंगा हरेदो मयाम मारो थैंक यू